ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ Arvind Sharma ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯈꯨꯅꯧ ꯁꯤꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯑꯅꯟꯇ Sharma ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯍꯤꯗꯡꯃꯌꯨꯝ Elizabeth Devi ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯏꯆꯟꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯃꯥꯅ BSc Nursing ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ educational qualification ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ class 10 ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩ Mariam Montessori Senior Secondary School ꯗ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ class 12 ꯗꯤ ꯑꯩ Comet School ꯗ pass out ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ Delhi University ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ Ramnath Anand College ꯗ BSc Honors Geology ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ MSc Geology ꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Hansras College Delhi University ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯔꯦ UPSC दसो ममांग अटेम्प्ट तौबिरमे आई कुइरे आई जर्नी से 2019 समर दai master loibane MSc se adu loiba kanda aina adu mitung de prepare torpani adu maro ina UPSC logasi gi oina di maro ina main oina prepare togimni adu kuigre attempt se su handak 5th attempt su gre in khab se adu MPSC gi oina handak ki han akoina si main oina subject civil service akoigi UPSC du main optional subject koina khan ga dabsi handak ki anova schemes de yaw je MPSC da adu namaro ina ko dum general studies da miam all leveling field amada play kana akadum akoi se kana torpani handak ki se adu na dum se miam na dum thane general studies adi essay paper qualifying English paper si miam se dum thare hedi general studies ta maro ina history economics pol science environment science and tech sum miam se dum tor second ta ba egase sum tai ma hom kitane ni khenari se adu maro ina akoi hasi phangi se maro ina di mains ki di 1250 ne marks se adu interview gina 150 ne marks se adu ani se bunjal 1400 total tor go ina moina kya phangi se pi adu ta final ta ina phangba marks 966 ina phangi 1400 total je kuire adu ai gi di ayamba current affairs ki orama gi oro hidden child to me am si yawe first ai gi credit se ai gi mai ba adu ai gi family da piningi aduga mathang da ai gi tambi ai ba koi oja guru lenamak koi pi ngai da gi hawra hoji bok ta tamme ga myam sida piningi aduga ai gi kano da maroi na si seasonal kai kai da coaching tore kai ha ga di aina 2019 da di han ba chahi covid first second wave sai lakhi bok ti adum isa gi self study se tore ba dukan da kitang first 2 3 kano select to bagam da sida kitang coaching mo kitang gausel la ga di phaga jai mong da koi na alias koi gi CM gi scholarship ki makha da yaw ba se si makha da yaw di yaw ki tmaina 2-3 months mai ni chalame history ethics maroi na sumba sika dum kana phangi kana de have yaro adulur kanda ai gi current affairs kumba gi pa ba gi ha di aina Hindi newspaper se first adum parame sidagi maroi na editorial gumba sumba pa sidagi akoi English se hana ingon da 12 loiba graduation master loiba kan ingon de layamba fluency class kitang wat pa dong na to i ba kan adu newspaper editorial pa se am kan Hindi gi adu idea lai kat pa da na ki English kan khangkal laga khat pa gi pot se and amna betterment jam la improvement jam la aduna aduma 2-3 years ti parame adu chawpa mai gi idea se kan pe se Hindu gi dagi chawpa ma lower matung dai de dum Hindu se amo 2023-24 sai um lep kre si kan ti aina akoi maroina world news ke ka simba myam se am nongai ba akoi podcast ki mong da su oi ba akoi world review gum bataw akoi vantage with Palki Sharma na akoi kitang modi myam bias oi hai ado akoi na magi oi pot si world news oi ro any news lak pa si am pasana mamuta na mana takthok pa ngam ba se oi adana magi through da akoi na dum ai yenga ga world news ke kam si ngamme plus koina all India radio news se English news akoi YouTube ta hangmamoi 9 am 9 pm already pungbaro gi si duga spotlight ana moina any physical current issue burning issue matang mi tranga tranga khanna base si dum tai adagi all India radio si gamne sidagi si dum hadi current affairs ta dum Hindu dugi substitute oina to ngam eduga ani se yamba oina current affairs ki smaina dum lai roiba chahi ani hum se smaina dum lai personally high ga isu 12 level da hen ba hain ti dum haidi amtang or su thaning medical ka ka se tang ting or da ngon da yang kind interest isa gi na so am lai ta hai tar engineering ka ka se do science ha ta budi ore da try budi tor ba ya ba jani 12 level adu phok interest am lai gi ta ba gi dum civil service ka se dum pam ba gi dum laina lura pa du plus in log jai geology subject se even si gi civil service se oi ho tra ga su ge gum ba koi gi option khar pi ba hai tar koi gi geoscientist oi ba ba gi koi GSI makha sum ba gi su yeng ga yam ba log jagi me do strictly me am ahogalai ba sa tra gi su ha ga di koi na si gi si de ta koi na chat ni lai ta pam ba lam hai di just doctor engineer kitana success khan ba dun success oi ha ba di lai te even civil kano services na tra ga su ato to hiram kudi mang loi equally important oi hani maru ai na ai gi di magi piram be thapak sing do ai gi best level la ingon de play bisa adu hotna ge ha gi wakhalon di lai adu personally ai gi hayo har ga di adum education sector gum se de tanja phanga ga di
work tawbagi area sam learning maramdi education haibasi loinama horakadoi ne potse corruption muthat kya yo myam su myam je haidi educated oiba society duna change lapang hon gadoi ne aduna ai gi timalo in education sector de work tong ni magi apam badi lai aduna tabadadi ai gi piraiba role da fasana dum satisfactory taw na ko na ge people gi welfare do adu ngamna ba ai best level to hot na ge am khali singsinga handak ahan mana thabe mai palak paje ai khoi dadi nungai bam phawe adu mana pingai dagi magi kamai haurakye magi train ji kamai chatli haibse khoina pisak pingai dagi hek hawdagi hawna mangon pending thamda tasena habdo school dagi khoi homework pirak pa kai do ji maji school dagi hala kan dai khoina sara hana wan thu sa han cha thu ji mangon di yati kai gi no jang sai gi ai pending thamba hinadi haina madu dugi sum ngasagi sak cha ding mang da magi homework gi mayam ji mun loisal matung da kon za ne sigi habit je pisik pingai dagi tawgi be habit ji na al loi ba paw da magi image loi ba paw da any magi sa ba tak pa kang de magi loisal bam thok pa po ji mun loina bak je adum hana loisal hona ne sum bagi mangon da waklo nung lei buduna masigi success oi ba ja dagi oi pune ne lowi ai gi mot magi masagi so dum akoina hydroso hona badi dum kan le thawina haijin mo so na tabi masagi thawai yaw ba matang ai ta lai se pani ngadi dum masagi yaw na dum pa gi pani ndra di ma to thoi ba adu mo kharasu lai adu pisopi ai ni hona ma pa no ji hai du ba na dum ma gi kan to be pending tham da ba hai ta re ala sim na da nungai ba ju phawe ma na handak sma na to ba siga se ya de nungai le te hai ta study then every sphere of life se affect tawre koi gi society de lai mi khwai dagi chaw dagi hor khwai dagi chamcha no magi su sa hingjai khudi mak se example koi sigi exam si mak ne koi gi prelims taw gi bese ahan bese April 30 2023 da ne or just taw gi bagi 2-3 days lai gani conflict lai se aduna yam thu na chahi am da dum mari lo ya exam se am koi na pandana dum me 2024 da hai de prelims ya do means ya ko ini mathang ye thok ta just last November 2025 ta tor matung handak ta interview se and April 2026 ta na chahi se amak ka me loi ya stage me am se dum kya na changhali se simak se dum yam chawa effect amne ba khoini lan ji gi conflict si gi lai effect se aduna si hoi si am thuna mai ki khudi mak ta gi yasan na pura ka kan ta ka di khudi hing wai haugalai be satra sing gi su yam na bhava oi ni khal sigi service haidi civil services ki ako exam preparation je marathon amani mi loin adum haina khangna leire aduna potse ekoina yam sangba journey amani aduna sida phasana consistency leiba patience leiba yam changi aduna si yam toina sigi potsi marak ta awaba lakani adugi ninghna bala kani adu hanna mu hogalaga fight back to gi kano yam changi aduna sigum yam je hana build up to am khak changi aduga right environment ama create to no hana koina like pan bagi koi my mindset ke ka se create to no hana si yam thau ta bran khali admanam di long term da marak ta koi akai ba kano lap ta na maram di sigi yam sang e exam se aduna si bulap se pasana lai raga di potse pasana koina khomjala matung da khotna raga di yam pasana oi nin hai ni koi hokalak pe sing de si yam se aduna ying bi ho ya hi se